Yesaya pasal kedua ngabasara ihugi dak baso keda imane tarumali lobala bana loda ba amane u ada sawagala khaw ya uga Yehova no asamo fenu da uga khaw bano de benuma ada bano de gara de isa famu ifigu lobalangi abe Bahadia sanua na no faluha ika paha kede de lobolangi dani
noa samo fanu dau ke khegu bano de hewa nume ada bano ngara dedeku imane da ami wa emi na moda na no falu kami wa masi wa balangi na no falu kami ba khada do balangi mi mane ma ada sawal gel kheu lo balangi ma ada sawal gel kheu Yehova Yehova no mo fen la uk ba no de he wa no ma ada no ngara dedeku ama ina batalifusa ni umasia baka Yesu Kristo i ogoma sibai bada ekega Yesaya bahwa ya ade sigana funu lo balangi bege ho bege wangi ho lo balangi bege wala atul sigana funu lo balangi tapi mane bada ana na inata faluha ina bahkede lo balangi imane no de wenu ada na de wenu lo balangi elohania ho ke singola farwa ada ye fa fange ho ke lo balangi mi lo ka ada ye fa le mo fen yes i elega ma wasinya ke lo balangi i beka la bange fa ho ke lo balangi i orifi ira lo balangi ama ina batali fusta ba miku adefesi o fade i faani gedegeda si dunia ya itadania si gena fenu lo balangi ni hase mahoro sama sana satula tomba gridana luo hoga ya ia faamante tetapi bisa masih lo balangi ifateni nonomia sia sama sa Yesu Kristo tubu bawa mana tubu bakara ikagete fakao mate padala gefu fa masih semua ada kontede ena dehebun lo balangi ke Yefa ita Yesu Kristo isa sai hoga Yesu Kristo i orifi ita ikagete legena ita wa amate sila itu na nufaluka ita na ena simane ni woye saya ke tamane bamba ma ada sawagere kheu Yehova simane danya banga buas Eva mi ada sawagere Yehova ifalo bedena na nufaluka ita ma umasi mulai data ada sawagere Yehova data suno lo balani baba widana baba nego tededa fatu Yesu ina tafareso si mai deda ya kadenia si bohoka hadesi tudu no ta obrasi ia baba nema fa omasinia tena sinania dragareso nia si fasala sala ta nia si bohoka ta nia si kana fanu ta tapi mai do bakulida na ate fa ta aga ba fi fa aga ba ho fa aga ba me fa aga ba manghuk ina faluka ta aga ba mo fi ada ama ina batalifusa ni umasia ba Yesu Kristo na no faluka ita ba mo fi ade na no faluka ita ba kadada no balangi ade habe na tola o muso de dada baba nuno lo balangi ado ko mo basikala dade asidudu no faluka ita wa umasi lo balangi no faluka ita ba ngefada mo lo balangi samo baba bidane fanu no lo balangi ya sikala dade afanu wa nuno lo balangi ama ina batalifusa ni umaseba ka Yesu Kristo ada baba nana tadeda fatu Yesu ade hade somso tede tane bermeno de wenu lo balangi biya itade niha sewa hoga bai mane badana baba ngana sawagele ade ni fanuaga lo balangi imane baba buasi dua hisa fangogi fiku lo balangi abe
hade bahu kumina. Si mate fefu ni hade berkepala atul, tetapi mana bada fangurifi heda Yehova. Dalam bangun Yesus bangun dana, no kami toku di dana ada berhok, tengah berkepala bawah lu, tengah berkepala fat, tapi kami kuli dana berhok. Te ohe baba mati, te ohe baba te kiku, tetapi mu Yesus ihargai ni kuli dana, iheta hok, iefal hok, isa saifef hok, enak. Tobali ia fangogifi. Agak mahina batali fusan yung masih bata Yesus Kristus. Iada heda ena situ tu ya itabe. Tobali heda fangogifi Yehova Allah. Ada fefu sa ego resimo tafalu. Tafalu kalau mana? Tak ada kerja pangefa. Ige tobali ia fangogifi. Leifai kita berhoga. Tapi ifai kita berapa omasinia semua. Iorifi kita tena berapa ifai kita. Tapi iorifi kita berapa omasinia kita. Ada lo musuh dekat berapa. Ada balu sila tola tak musuh dekat. Tak tu pasti tambah itu. Tak farisu bawa kita. Nah, no kifalu kita bawa orifi mau kalau malah no henta hoga ada. No ye fa o ga de bai sai ta furi ita gai baba manua ho ga bai ta e ho ga wala ni baba ya bai ta fa lua si lo mas si lo wala ni sai bai ta fa lua so go lo wala bai ta fa lua si lo mo anu ta ne fa lo wala ni e bisa da ta fa lua so mas si lo wala ni meno fa mo rifi kedua, imannya pada fangabe ego saya so ayah Yehova. Imannya dah asal dua bapa awginya. Sino faluka fa omas sino balani. Tobali fangabe enia lo balani ada. Baka bapa awgidah ada. Oya gabla dedega. Itaga soba itu dedena fera. Itaga soba afante dedega. Tetapi balik pada leto bali taya mau musuh dan mengenal fefu na to bali fanga beela lo balani ada. Heo ya gabula dede. Lete pula mau musuh dede. Ya bersama be ya usoya. Ige tola utaga gabula dede. Ige tola te asibai gabula dede ada. Ya ukabama be. Ya uke banoloku. Ada ketulungan omuso dari si mana na selesai tu ada tenaga eso ada lala terus. Apa sih kerja? Ya, alai na lema ilang makaya kenata. Tetapi na fangabe dalam balang eso ya. Yang mai dola sing tetenaf bakal sonasa detenaf. Da ana situ lo balani ada no bali fanga be ena. Ini ko fuadia salua bawa kita le au pededa. Le alle mai ta baka bawa pededa. Le to bali baba ada heda. Baba nuno lo balani. Hela hadi ko nang tanda. Hela hadi baju nang tanda apa. Hela hadi sepatu baru le apa. Asala to bali fanga be ena. Yehova lo balani. Da esi tu fa omusto dede se tu baba kita na to bali fanga be ena Yehova. Hela hadi si Yehova na taat asala sok da Yehova. Da esi omusto dede. Amin. Ari pada imane madana sinuna ya kan. Bani hasinu faluka ba omasi lo balani. Imane pada sinuna heda lo balani ada. Ada baima sinuna heda Yehova. Ama ina batali fusa ni umasia baka Yesus Kristo. Berhoga ade abu de dunia. Berhoga ade taya ba uso de dunia. Tetapi me ibe
salia de kalau sinuna, mana ya pe kalau sinuna. Belum sinuna kada. Yehova lo walangi ada sino mami kada famasi sebuah. Jadi si dunia fanoda lo walangi ada. Tinggal berkeadaan. Hai salia manuna lo walangi. No way mate na ino mami sa minatu. Tetapi
ang lui ena faluka ita wa umasinya ada wa Yesu ada wa tubuh ya bapa mana kena faith da ya ini amunika ya itani hasewa tengah sinani tetapi ni amonika ada dan amonia sebuah ada imannya pada tatutuna yang bisa mengalu Yehova itu tatutuna yang bisa mengifi Yehova itu tatutuna yang bisa menolak sana mau istilah Tuhan taduna dah halu dah amalina batalifus pada semusuh terdeita tiba sila tatutuna mau masih lo balangnya bata dunia ini inala amui inala anga the feeling na masih gini fanu kama masih mai kasi o kaide de tema ike ike besera wangifa bafang de feel ada mai na batal fusa yung masih bagi Yesus Kristo ada na taila bang akalate o ya sinuna mo kauni hadir ko ikade enate kauni niha sila nasa abang tu madede Yesus Kristus da afan dia da afan tunen si mana gini nang falu kai ta ba masih balanya de tebai sila tatu tunen I ai pada imane sebuah sanilo niat ba ayat tiling imane sebuah nilau lo balangi ada ibe mamogifikot ya itani hasewa ya khasi tederita ni hasangi hoga ya iki situ mudu fola lo balanga leifai ki ita na asese tai hoga ika leifai ki ita na asese letabe do daia mangada ita na ita mana tedada mo ita bagosali na sumana kina tedada ai tagi sune kina tedada letih kau tidak ada lagi. Lihat kita pada film. Habangan mana tangan Ophelia, habangan mana tahun Asia. Iha kesi terus ina. Dah sebuah nilau balangnya. Dah sebuah mau masih balangnya. Ada main apa tadi fuser, nalo faluka ita dai, data semua balangnya. Mana nalo faluka ita dai, data tuya. Data duda ila raka de tengah sinami tapi ya kesekedar ifahamu ada malu ifahamu ada malu ifahamu kupaya sedang malu berwa buah demina ada lain batali fuser ya ita sinofalu ka mas orang fa de orang data sumuia kamana data fatu Yesu ade pada tatuia de dunia nia ni tana pada de ngabua dua Yesaya fata fele dua ngabua dua hisa famurifiku lumalan tenungan lida tiga ya hisa famurifiku lumalan tolo lumalan pada kemaninya dari mengalir sama gelas waya lobalangi mabasila agasti ban memangi menusi dan memangi lobalangi si dudu matenga menos sinangia raga resoya sakute menadaga de berhogema bahisa no soi adedema bergama omasiba sewa ada bermenofaluka ada bahak adedema ada tologa resoya sino manema faluifi ada ena lama suno daga bama turiaga dema ni amoni ada lefa belema na dari aga soya ada tologa baba berlegi hehani amoni ada pada Yesus Kristus no manganaga ya